kwirirwa ngewe banyita Suretona nkaba narabaga mu gisirikare cya FPR Inkotanyi mu 57 Battalion 53 ikaba yaradipolowingaga Butare, Gikongoro na Cyangugu, ikongera ikadipolowinga abasirikare Bukavu, Buvira. Murumva neza ko inama naha Felix Antoine Tshisekedi na Perezida Ndayishimiye Evariste ndetse na Kagame inama agomba gukuramo. Kagame nawe kugira ngo abone amahoro nuko yareka kuguma gutera igihugu cya Kongo akihungabanyiriza umutekano, kandi ikindi akareka no gutera igihugu cy'u Burundi kugira ngo nabo babone umutekano nawe abone umutekano. Ikindi inama nabwo naha Felix Antoine Tshisekedi nuko kugira ngo abone amahoro Kagame yaba atari ku buyobozi cyangwa se Kagame akikiriza neza ko apfa mu gihugu cya Kongo akareka kuguma kudipolowinga y'abasirikare atari mu gihugu cye. Iyo ni inama naha abakuru b'ibihugu. Na Evariste Ndayishimiye Kagame nawe agomba kureka guterininga abantu batera igihugu cya Burundi bagihungabanyiriza umutekano, kubera yuko we amahoro afite, kuki Kagame amahoro afite atifuriza abandi ko bayabona? Kuki yifuza ko abandi baperezida bakwicara mu ntambara z'urudaca we igihugu cye kikabona amahoro? Mwibuke neza mwe banyamakuru na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Ndayishimiye, Perezida w'u Rwanda Kagame yavuze ngo ntabwo azarwanira mu gihugu cye, azarwanira mu gihugu cy'ahandi, iby'igihugu kindi bimeneke, ibye bigumeho. Ubwo rero no kuvuga ngo arimo ararwanira muri Kongo asahura imitungo kandi yica n'abaturage ba Kongo, ntabwo ari byiza. Ubu se ko arimo kuvuga ngo ntabwo ari we urimo gutera Kongo, Perezida Kagame, ko nari umusirikare we, ko nari ndipolowinze Bukavu hariya ku nyanja ya Tanganyika, Buvira ku nyanja ya Tanganyika, nka dipolowingwa Bukavu hariya ku ruganda rwa Pirimusi, nari umusirikare w'umukongomani? Ibyo byose byabayeho 2013 twari muri Kongo mu by'ukuri. Ubwo rero Kagame mu by'ukuri kugira ngo umutekano uboneke muri Kongo ni uko yareka koherezayo abasirikare be, naho ibyo abanyamakuru bica bavuga cyangwa se n'abandi baperezida bavuga ngo Kagame ari akana k'abasirikare batari muri Kongo. None se ko narindiyo cyetse ko nakivuyemo ntari mu gisirikare cye, izi saha ko ni mu bihugu byo hanze, kubera iki narindiyo kandi umusirikare w'u Rwanda nari n'umukongomani? Ntabwo Kagame ashobora kwemera urubanza. Tshisekedi kugira ngo abone amahoro nave mu magambo, atera igihugu cy'u Rwanda, akure perezida, hajyaho ubundi buyobozi, areke kwibanda mu buyobozi Kagame, kandi areke gutera ibihugu byo hanze abibuza amahoro n'umutekano. Mu by'ukuri Perezida Kagame
aho yabaga yavuyeyo atera igihugu cy'u Rwanda aragifata, yakiyoboye ku ngufu. Nawe rero bazakimukuraho ku ngufu. Kotopine y'igare bayishyiramo bayikubita, no kuyikuramo bakayikuramo bayikubita. Niyo Perezida Kagame yagiye arwana, azavaho arwana. Aho Felix Antoine Tshisekedi nuguma mu magambo uzajya kwikanga Kagame na Kinshasa agezeyo. Kubera ko 2013 wibuke neza ko twaje kurwana intambara muri Congo, twararwanye dufata igice kinini, turwana na Gisangani, hose twe twarahafashe. Turwana Puweto, tuva Puweto tujya Kinshasa, na Kinshasa turayifata. Urumva, tuvaho tujya kwa Jonas Savimbi, Congo idukubise itugeza mwa Jonas Savimbi. Ari nabwo twaje kubura ukuntu twaguruka tugaruka mu Rwanda. Jonas Savimbi niwe waduhaye imbunda n'amasasu, atwereka ikibuga cy'indege kiri mu maboko ya leta. Turarwana, turagifata, turakimuha. Niho indege bita Mukecuru yaje kudukura, yadukuye ku kibuga cyo mwa Savimbi. Rero mu by'ukuri Perezida Ndayishimiye na Perezida Tshisekedi, Felix Antoine Tshisekedi, nibaguma mu magambo mpaka Kagame nta mpamvu atazabakubita. Mwebwe Perezida uko muri babiri nivume mu magambo, ko Kagame we iyo ajya gutera, iyo ajya kubatera ntawabaza, aratera mutera. Mwebwe muryo mukabaza mugatuma yitegura. Mwebwe byo kubaza ni babireke, batera igihugu, bakuru Perezida, Abanyarwanda bona amahoro, baba bari mu mahanga yo hanze, baba n'Abanyarwanda bari muri Congo. Kagame atariho babona amahoro. Mwibuke neza banyamakuru namwe Banyarwanda, Abanyarwandakazi, ku ngoma ya Habyarimana, Juvenal Habyarimana, hariho indirimbo ivuga ngo Mobutu Sese Seko umubyeyi wa Zaire, ngo kaze neza mu Rwanda rwacu yewe Mobutu. Ubwo Kagame we ashatse amahoro agakorana na Felix Antoine Tshisekedi, bagatembererana, bagasangira, abaturage bakabana, harandi mahoro yaba ariho. Ariko nimba atavuye ku butegetsi cyangwa ngaricyo kuguma gutera ibihugu by'abandi, nawe azatuma nta mahoro azabona. Ubwo rero amakuru mbahaye nayo, muri banyamakuru mumenye neza ko mugomba gutangaza inkuru zitabogamye. Nge mbihereye inkuru y'imvaho. Kagame ntiyongere kubabeshya ngo ntago ari muri Congo. No, ari muri Congo pe. Nanjye narindiyo, nubwo ndi mu bihugu byanze ko narindi muri Congo. Rwose narindi muri Congo, atagura kubabeshya. Nari umusirikare we, nabaga muri Congo, kandi ndi umusirikare wa FPR Inkotanyi, mabyo narabibabwiye. Ubwo rero mu by'ukuri abaperezida uko bari babiri nibirwaneho inzira zikigendwa. Umugabo ababujije amahoro. Nawe nimba ashaka amahoro, Kagame nta mbunda barusha. N'imbunda afite nizo twafatiye Puweto. Hari ibifaru twafatiye Puweto, biraza babicisha mu nyanja ya Tanganyika, birambuka tubigeza hariya, tubishyira ku modoka za Samuterera, byambukira hano ku Rusizi, Kamembe, Cyangugu, bigumizamo bijya i Kanombe, Kigali. Ubwo rero byo kubabwira ngo Kagame nagatera Congo no kujijisha amahanga. Ese bazabihakana kandi nimo kubivuga? Nareke guhakana amakosa, ahubwo nikiriza amakosa yasabira imbabazi,
asaba amahanga imbabazi, akura abasirikare bo muri Kongo, areke kwica abakongomani, nabo barashaka amahoro n'umutekano. Nimba abyanze, perezida wa Kongo nashakira abaturage be umutekano ku ngufu. Rwose ahandi murakoze, tuzaguma duhanahana amakuru n'abandi bazaba ariko nzagomba y'amakuru. Ahandi murakoze, murakarama, mugomeze mukore umwuga w'itangazamakuru kurungi kandi amakuru atabogamye. Murakoze.